Mawlai Bukpa Jingieit Khubor Jong Berega Step Atrai Jishu Bekodo Yavan Nega Chaka Yaka Beban Shekri Mitrai Ban Mani Baba Ben Crown Yaka Geteng Kabar Botam Ketome Yayo Yaka Jishu Be Pagaski Bakrao Yaki Shayab Jome Lord Jome Diengphna Kalari Ban Bat Nagi Pop Jini Langi Way Baban Side Tegasnam Gajamekopa Rai Kerkhoi Khubor Kerkhoi Ta Joni Shekri Kajongi Hagaski Ablay Bapa Kerkhoi Bakten Kabayan Kajomekopa Yalamat Rai Dega Bortame Barman Simako Jamekopa Avek Kajame Samis Ski Ablay Kerko Yakiman Sim Kibako Rai Bagis Moto Yakador Ishaya Kajome Alor Diengphna Kalvari Duwai Kajome Duwai Masnam Kajamekopa Kanaban Kerko Yangi Way Hagaski Bar Kaway Duwai Masimako Jametrai Ometrai Velakolar Babemadon Kalam Pialasi Hadawai not Jamaica Protay Bagis Kantai Toman Kerkoini Hagaski Bagaway Yagi Kublai Jome Kentucky Slay Bakar Kotin Galian Kajome Gabriel Samani Board Yaka Khubor God Friday Ablapa Kanalong Gajin Kerko Yagi Way Hagaski Scott Score Yaka Nagamantaka Puram Kajome Yela Duwai Begilang Flying IT La Panamikopa Hagatango Jisu Jingieit Amen Amen Heroic cry Yanyo yo play hame bol jo kareka si komenta mo pala yang abri sipate ka bigla hangni ya ka bigla ban shakri try ya ka bigla ban mani o ya ka bigla ban crow ya ka geteng ka ban botam ke try jisu balong una panem banusus pa obi el chongi kenega ski ka crow ka ski Jogi Shaya Peru Jisu Halor Joga Diengphna Kalvari Babalo in Krista Obte Kia Barake Reski Kasi Joga Shaya Peru Jisu Halor Joga Diengphna Kalvari Yagama Udewanma Igi Pop Jonga Badi Pop Jogi Baro Halor Joga Diengphna Kalvari Kare Ski Kaba Ki Konon Krista Baro Kinyo Ban Shekri Planki Ban Mani Batin Yo Ban Krau Yaga Geteng Kaban Botam Kayo Try Jisu Ubalong Unang Penem Banusus Pa Be Jongi Manawing Om Kasi God Friday Kare Ski Kaba Pa Yaga Jim Jonga Ban Jim Jongi Iway Pai Wei Kare Ski Kaba Patam Yaga Jim Jong Way Pai Wei Obreu Hagar Ski Kaba Menta Balai ko kaski ka patam kaski God Friday kaski ka pa ya ka em jongi way bagai kaski ya ka Jesus Christ wala saya halor jonga Diengphna Kalvari banba igi pop jongi baro baban san da kasnam ke jongo halor jonga Diengphna Kalvari ban sa sitong miladi da kasnam ke Jesus Christ ban sa igi pop jongi Hoi bersuangila manaman mapi popjongi bansa ini popjongi idan kam ban kina Islam jomjimra bansa ini popjongi badai haden baulai ulo I bagasnam jomjimra kam masuk bansa ini popjongi lawan ra ini jingai ham rengu blai bukun banreu lawan ra ini jingai ham rengu blai bukun banreu Baru belai lo pilih kubur isnai baru dia pakai pop nama bagasnam jadi belang kasnam jadi masih kasnam jadi langron ban kontan mereka masuk ban side ini pop kijungi kamra show ban bai pop jungi badai dengan ada belai usaha yukon ulah kamroi utau Jesus Christ ban wan cakap bertai ban syayap halor jangan Diengphna Kalvari ban sisin masih halor jangan Diengphna Kalvari ban mi yang kasnam kabar loi kajogo ban pom yang ban sia kajogo ban sa lagi bread inti kajogo ban sum yang krong kajogo ban sa lagi bread ini jat kajogo ban mi yang kasnam kabar loi Nadukli arujat bagata kasnam ke Jesus kasai ini pop jompi kabelai loi yang ajikim ke jompi amen
kata dari segi Good Friday kasih kelapa ya kajim cuma baik kajim kacompi iway paiway gidon dia Khubor Good Friday ya kau punya bet agar step kamta kata kolong dengan tim kacom belai ya kau bagi laban shem dengan gospel kau anis kanamang kabalai kat khot ke bakhapriu kabangi baru gila lendat yang dikabanta kabagi baru kita lanjut yang kita benta kabongkong ni nabo belai ulai kata yang kau percaya kablai Kino yang lokon balakha marway bau ubang kau udom joshua un yo yang kajim bang jikot nabo belai sama pa yang kon yang percaya baru benram yang kau percaya ban yang kau percaya dao kata ketika Khubor Good Friday agar step kamenta kapag kuah banyak grand agar step kamenta banyak tu ini Khubor Good Friday nabulai ulai kata yang kabertai kabla Kino yang kon balakha marway kapag mun ublai ulapa yang Jesus Christ utang kon jomblai ubalakha marway ubulwan siya kabertai bansaya halor jogatika kalori bau belai benut bentha ya lo jong khon nu belakha marway ban saya palor jong atina kalbari benut ban ai ya lo jong khon nu belakha marway ban saya halor jong atina kalbari ban kabang kwa ban ikran ni kesejat kabantha kaban khom kata galong kajit i ke jong belai nabau belai ula i kata ya ka pertai kabang kwa banyakan kalong siapa kajing i kajong belai kabang belai ulah i kata yang kau percaya kajing i kajomu kabang laban batai kajing i kajomu kabang don mental bantau kajing i jomu kabang don talajur bantau kajing i kajomu belai yang kau percaya bahawa Kino yang kon balakha marway kajing i kajomu belai yang kau percaya ban ID yang Jesus Christ ukon bamarway ban sayam halor jang etikna kalbari ngam badong hak ke chamen katikna kabanongkong katikna jong kajing i katikna jong kajing i katikna jong kajing i katikna kamu Jesus usayam halor jang etikna kalbari kata katikna jong kajing i kabadong hari bor kamata lalu Jesus sama yang apa depi lalu mulai sama yang apa depi kena laban mi kata disayap kena Jesus halor jong tingna kena laban don yang kata katikna hanta ban sayap ban sanatna yang Jesus Christ badengan nama laban hangga Khubor katikna jong kajing kamu Jesus sama khen yang jong kajing ban let halor jong tingna kalbari ban shantai daga jingieit ba kajabo daga jingieit ba kajabo kadon kajurai wang jingieit ba baslai ya kapertai ka jingieit ba ka baslai kajabo blai ya kapertai kablo Kino ya kon balakha marway kata kadang jingieit ka Jesus kadon ka jingieit ka Jesus kadang jingieit Jesus ka bangama ban batai ban kabangna ban om long haba kini Hebrew kala tem yo Jesus Christ balara yo akhmat im ban sakire ban bishar yo Jesus Christ ban pinoben yo ban sakin ben yo babala bishar yo Jesus Christ om sa bishar yo arela om yo Jesus Christ lakem yo bala sempat yang kajin jatuh om tang mau bisharo arela om balakem yo la sempat yo Jesus Christ la bom yo Jesus Christ la bom yo Jesus Christ bala sempat yang kajin jatuh Alane mga patapi bansakan hakano banta ban bom yang kay ban bom asrai gila lendo Hanya Jesus naman udap na kajing ini kajomo kabang batay babang mabalong umsanya wala sa bom yang kamet kajomo la sa tin yang kamet kajomo kadi sa bom Jesus omne babang na giting na gisit kabang isa aphi kon ke jompi Ano ong la bom Jesus nakita ki sabog Nakita ki sabog la bom Jesus
Balabon yo Jisu ni kisabuk, hablatin yo Jisu yang men kajubo. Labong ni kisabuk, balabon kisabuk, balangam hakan men kajong Jisu. Bahwa syurga Jisu, om nei bersyukur lalau yang dijain kejubo. Lalau yang dijain di Jisu Kristus. Bahwa syurga kojo. Bahwa bong ni sabuk, hablatin yang men kajong Jisu Kristus. Ori sabuk ulangam hakas nidok kajong mereka kajong. Bahwa pun yang sabuk bakal dok kajong Jisu. Kalau ho om din kajong lei. Lakho lamong kamet kajong Jisu. Kajiit kajong Jisu. Uit yang apa nabi? Uit yang apa nabi? Uit. Dahil kajiit kajong Jisu Kristus. Kajiit jemu kebamlapan patay. Kajiit jemu kebamlapan om. Yang kajiit kajong Jisu Kristus. Om gan malaman sekalian. Bapak yang kami akan sekalian yang kajiit Jisu Kristus. Ketika kajiit jemu apa nabi? Bagi bah yang akan dikenakan Yesus Kristus. Om dari kata, hari habla bom ya Allah syok ya Allah sempat ya Allah. Hadir melihat syok ya Yesus Kristus, la sempat ya Allah, la om kilasim ya Allah. Bal ay la kadipna, bal ba akamet kajubo. O Yesus, dengan jingit, o syem ya kadipna. Dengan jingit o syem ya kadipna, bal ba akan terbang ya Yesus. Bal ba ya Yesus ba ya kadipna. Akan terbang ke tunggu. Oh Yesus layan, batka baik kita, batka sesempat. Oh Yesus Kristus. La om, la doi kasnam. Haru ban baik kita, ban boy, haulum kalbari, haulum kolkata, hangka, bala sanap nayu, bala penjeng kata. Ya Yesus Kristus. Kadon ketujuan om. Dengan intikna Yesus kan para im an in yang dimana Yesus ketika coba cik Yesus siam lakai Yesus ulakai do yang ekai ba bau Yesus semua bersyah Allah jangan dimana kali Ulalai takbir kasih mana? Ujisu ulai jadi yang jadi jar kadu. Ujisu ulai yang jadi sitam kadu. Bangsa Syah kalau dengan Diengphna kalbari. Ulai takbir kasih mana? Bat kisenran kijampu. Ulai takta ujisu. Ulang kisenran alai banyak takbir kasih. Ulai takta bola boy kisan tawang to pinai Duwai hangi. Nan jam sikam ajam nan Duwai hante om Jisu. Oh Jisu asyam man Duwai hanta. Bakata di Duwai ke Jisu. Nama ule iye bangsa saya baro dengan Diengphna kali. Ule iye bangsa saya ke baro di sitom hakam met kajomo. Oh Jisu le hanta. Aku kesemene ulah dan krom lagi khasir ki jomo. Bangla Duwai halau jomo pa pada kopa lalu donat doai bagi khori kan Duwai bagi kurikan hatno nanga om kumangamon harikum ba mimon o Jisu ulai takbir kesemane ulai bantuai hak ba mahamne baru yang manta bau ini dijar kaju o ini sasi tom kaju naga betaki pop jompi naga betaki pop jom khon beriu hak bertai bau Jisu lata kesemane ban yang hanta bagi yang menuju Jisu kalau yang belum pantang Duwai aku paham bagi tadi yang menuju Jisu long kau macam orang tuh om tamu tuh ada yang play kasam kau macam kau laku kasam kata kajingyam kedung Jisu Kristus kata kajingyam kedung Jisu Kristus ngamtip kan ngonap deng jompi kiba yang hadap panami dan kasam His moto, bagaimana yang menuju kadang yang kau dei, yang jadi konflik yang kau, yang jadi kejar kau, yang jadi kejar, yang jadi konflik kau serau kau. Kau salat, bangsa halor jangan Diengphna kalbari, bangsa halor jangan Diengphna kalbari. Kalau orang habala sanap na yo Yesus,
Lasa nang giprek nang gigdi sa hakatik na bralya. Om tangata haray om gigijat juboro lasa nang giprek om atin ka jomlay. Om tangata haray om yakakrong jomo lasong daw som. Om tangata haray yakakli ka jo Jisu lapen thong dakapansiat sia dakisia latar balatung yakri ka jomo. O Jisu usya yakitaki eke paro. Kapansiat sia kabolpong latoy kasnam. Balay lapen thong yakai kapansiat sia akakli ka jo Jisu Christ man penjau yakasnam jo nakakli ka jomo long balay kapansiat sia kathau iki pop ki jongi ki bandon haki jimut ki perkhat ki jongi ki preu. Kanika pansiat sia kathau iki pop ki jongi kabadon haki jimut ki perkhat ki haki jimut tor ki sneu haki jimut ki phat ki jongi padai na tadau la pamdo yo Jisu yakana pansiat sia akakli ka jomo nama bagin dong jadi sia lagi chapno ikine ngikletno yakitaki ai ki jimut ki sneu ki jongi ngikletno ina ki perkhat ki sneu ki jongi ki jimut tor ki sneu ki jongi ngikletno yang ataken dalam ha kina kapansiat sia ka Jisu kablan tong yakli ka jomo bata solat pendanga kali ka jomo bagi sia ilatar yakli jomo bang play ka snam bagi ta snam kablan mi nakakli ka Jisu kala sai iki pop ki jongi ki bacha khlia hagi mot ki perkhat hagi em ka jongi ki bagi motor yaki ki basneno dai lama ka snam ka Jisu kablan mi nakakli ka jomo lasai yaki pop ki jongi hallelujah lasai yaki pop jongi lasai yaki pop jongi lasai yaki pop ki jongi balong bangat di jomo la sa ka mereka mi ka snam bagi di ki jongi bagi nam tare yaki baseu bagi di jongi ni nam ta yaki baseu bagi nam la yaki nam baseu aga jingin ka jongi la bagi di ki jongi ki pelong pop ya ka met ka jongi ka pelong pop ki jempol ka jongi balasa ki brek ya ka di ki Jesus Christ pada senam ke belum ada ketiga jomo lasak no kita paro lasak no kita paro la bagi ketiga jongi ki bile ege besnu o Jisu o lasak dah senam ka jomo balasa ketiga jomo om tangata Henry long be krum ka jomo la sum da sum la play ka senam o halal Ngata mga pilari dong tamusia ya kajat kat no kajing su kat no R.Dkhar kat no kajing nanya kat no kajing ot myot sia alidam ada Jisu lapan pong de kapasiat sia ikli kat no kajing thar ikli kat no kajing su reti kat wansa dikit prek ban som do som ya krum kat no kajing su kat no kajing tarha kawong long su balong lapan mi dagas nam ya krum kat Jisu som do som balai asum yang krong katmo lang balatheo asum yang krong kamu latheo ki pop ki jongi ki don ki pop jongi ko parai ki baton hakam met ka jongi ki don ki pop jongi auria ki don ki pop ki babon hanne ki basong hakam jongi baten na tao asum dau sum yang krong ka jongi bansa ki pop jongi ko parai ki baton hakam met ka jongi ban ki chapno na sum la sum batena now na snam ke mi na krong la saino e pop ki jongi paro on ka tin ka jonglei on ka tin ka jonglei bawda kata Henry dikjat jomo la sa ari ki break dikjat ki jongi kilo ke bakloi ban mare ya ka maseu ban har chaki ai ke maseu ban yan chaki ai ke maseu ban lam hagi ai ke maseu aga jingin ka jongi Madera lasa lagi break dikjat ni Jisu lapan mi ka rasnam bansan lagi pop ki jongi Paro kata kari ka jingin ke Jisu kamu Jisu ukendo
ia jong jing. Ukaindo ia jong jing. Ban ID nak bagi pop jong pi baro. Ban sai nak bata ki pop jong pi baro. Dagas nam kedu Jesus Christ ukon lam rot jong blay. Dahil naman kata na mabulay mo ikata ka percaya. O ID no ukon balakha marway. Bao may paro ubang ngechao unang jotsu Henry unyo yang impam jikon. Kita kibangay hagagateng kedu kon lam rot jong blay. O Jesus Christ kinyo yang impam jikon bom jikon hagatim joki. Labagas nam kedu Jesus Christ oblasayam halor jogatikna kalbari. Bansayam halo jogatikna kalori. Kamanta kabaan kabangakapan ken harga por kamanta kalong lapende. Kani katin pendem katau yang kam kabagi tray kalong yang kayen yang asem la kalong yang kadulu kacitray kabagi tray kata katau tabang lapende. Lesing orang Isna yang kadang kayin kau yang try, lesing aman pendap yang lagi kau gila pendap bersna dengan kayin, gila kam bersong bersano. Kali kau jisu pendap, kau bagi kibriu ngimlah aman pendap. Kali kau jisu pendap, kau bagi kibriu ngimlah aman pendap yang kata kajing pendap kau jisu Christ. Kabamanga bapi ngimlaman pendap yang kata kajing pendap kajing Jesus Christ. Kabangi ngimlaman pendap yang kata ka penta ujisu ula shim ban pendap yang kata kajing pendap kajogo ban pendap yang kajing pendap kajogo. Kabangi kibriu ngimla ban pendap kedai tamu belai bolong khba Baru Jesus Christ ubalaban pendap yang kata penta hakajiin kajongo. Kabangi kibri ngimla ban pendap ngimla ban shim yang kata penta habu Jesus wong la pendap katau yang kam joka jing mabla kajongo yang kibab baro yang kibab tungi omnon malak mamro ban maaf kalau epi ngangam la ban maaf kibab tungi. Kibri ngimlaman mabigi pop tampi. Ada tang ujisu obalaman pendap. Kata kali pendap ke ujisu kolong. Bau syah halau dengan tika kamari. Banong ini kita. La pendap. Kabangon la pendap. Balama ini pop ke jampi. Kabangon la sat ini pop jampi. Baru dengan senang ke ujisu Christ. Bala pendap yang kata pendap kalau kau ujisu. Ulah pendap dia kata kalau kau kajimu. Kata dari kenting juga di pendap. Kabamangi ngimlaman pendap yang rekam kau jisu. Ulah pendap. Kabalah saya halau jangan tingna kalbari. Kabalah saya halau jangan tingna kalbari. Dah kaji kajimu. Ulah pendap. Ya kaji pendap kajimu. Ulah pendap. Yang dipendam kajimu. Pada orang kabalah sakna prayo jisu. Ladan lai armut kita kai. Kibla sakna kalam baru jisu. Bat lai mut baru jisu. Lai kali kitipna. Habalah sa nakna yo jisu. Kau ngepina katipna jom kaji kau jisu ya. Kau jisu. Uya kalau tipna kabari. Katika juga Jingieit ban maaf bikin popa. Bat katon ya katika juga di sakran ben. Kata katika juga di sakran ben ya barong baru beriu ubalasan nabralang bau jisu ubadon kalian kalian ulang keren ben ya Jesus Christ. Ulang keren ben ya Jesus Christ. Ulang ben ya Jesus Christ. Kata kada katika jong kaji sakran ben. Kata kada katika jong kaji sakran ben. Kamu beriu ulah saya bang halau jong katika kalbari. Kamu beriu ulawan ban saya halau jong katika kalbari. Kada katika jong kaji sakran ben. Kamu keren ben ya Jesus Christ. Kamu keren ben ya Jesus Christ. Kamu tila ban shem nak dijulai dengan gospel dengan Lukas.
Kelenong kau pulai, bagat khot kabalai fukandai. Kelenong kau pulai, bagat khot kabalai fukandai om komni. Saat pon we beriu ukan ben yo Jisu, udah beriu bahasa Jepang, halo yang tingkat kelut pakai uang komni. Uwai te lagi ta kinong kamsniu ulas din, ulah keren ben ya udah om. Melong ukta ukris topen yaladi bat yang ide di uneway wasa akalian kadian lainut kidon kelasaya angut balai mu Jesus Christ likely girika une wasaya halot ubah kalian jon kadian ulah keren ben ya Jesus ulah yo ben ya Jesus bolong kome uway na kita kinong kamsniu ublas din ulah keren ben melong utau khonu Chris tomen yalade bat yangi rote sloto yang kam pop kamole ikam runar ka jok lolale balasana pralang yo akalian jokadiam une utakai ada udah kan ben yo Jesus Christ udah kan ben di kantin kiopon tang une makan ben Jesus Christ ada bagi Parisi kita sadusi kita kan ben yo Jesus Christ. Kila kan ben yo Jesus Christ. Kila yo ben yo Jesus Christ. Baru om topen yalade bat yang ide. Henry tau wei bat oleh to bal olas neng ya o. Udah om mem something satya ya belai naba melong apo kajo kajing penran. Udah wei wa kalian jom kemon. Oh, la om ya udah wei udah kaj. Henry udah wei ulah om bat oleh to o. Bat olas neng ya o. Udah om mem something satya ya belai naba melong apo kajo kajing penran. Hatu mem something ya belai. Bami bilang haga juh buat kajuk kajing penren. Hari lu beriu om saya uken ben yo Jesus Christ. Kadingna jom kaji sakren ben. Lansa halo dengan dingna, halo dengan dingna, udah ken ben ya Jesus Christ. Bagai kawas ngosi kalau minum beriu pakai ben ya keketeng yo Jesus Christ. La om halo tertibna bosya anta. Hadin belakang ben yo Jesus Christ. La om lawan ketnak nekhi. Kalau pu hikmat jabo para arteri. Kalau syarih ko kiba ijama pra Jesus. Kalau kerben kesekai makan bersah, ia akan tengok Jesus Christ. Kalau sekai makan bersah, ia akan tengok Jesus Christ. Ubalong ngompenim baru suspa ubiyah jogi. Kalau mah hadu kata-kata, kalau sekai hadu kata-kata. Kantikna jauh kadisak nyoben, kantikna jauh kadisak kerben. Kadan hamta. Oh, kami jangan berai Yesus, kami jangan berai Yesus. Duwai yang belai, wangan rai, aiva ngangan kerbe. Kaji sakit banyu Yesus hong, haba Yesus lah sanapna, labong ya olat tejo, long apa raya Yesus, kibriu kan berkilapkan banyu Yesus, bat kilap bertiu ya Yesus. Kila bertiu ya Jesus. Apabila bertiu kepada kau piak kila bertiu ya Jesus tu. Pun esi kila lagi kentin bangkran lagi kentin kau kau. Kiban nyobain ya Jesus Christ. Ukon jom ni. Ubahom ban ubaloi lasa kerbe. Lasa joben. Ya bat kena kada ketikna jom kadisak kerbe. Diengphna jom dia bersah. Ya Jesus Christ. Ya Jesus Christ. Barang-barang ikan ben ya Jesus Christ. Ikan ben ya Diengphna. Habakot jom dia dihabrak ya Diengphna. Dihabrak ya Diengphna. Barang onlayam lasai sendok ngihab
ihabo ya Diengphna. Ihabo ya Diengphna. Ihabo ya Diengphna. Bahadan belayap minum plet ya Diengphna. Baru kino yap lau pasi lalu ibu ya Diengphna. Bandra ya Diengphna. Bandra ya Diengphna. Habakut ya habak ya Diengphna. Lari raya. Kacing juni. Lapi kan ben cipo bakan ben kan kan. Habakut Diengphna kata. Diengphna kata. Diengphna jam kisah iben. Diengphna jam kisah kan ben. Diengphna jam kisah kan ben. Hadu kata-kata yang jiwa kajong Jesus Christ. Padahal aku mikon kejong le. Jadi kau kebel kenong iben kiam juben. Ai bangata kajing ke Jesus bahasa kalau Diengphna kan dap yang apa lepi. Kan selai kajing ke Jesus yang iwai. Bagi nabi ben yano. Bagi nabi kan ben yano. Hak kajing kejong. Kom kibanget. Kibabliam yo Jesus Christ kuno benim ha kajing kejong. Diengphna kabenta kaba. Kabangwa hai kabol memang. Naman kabenta kabalai. Naman kata lapekisan ini da ka Jingieit. Pilaban ben kasih pol si kinolum. Kalong kawasan dekat kabenengkong kaito ya kata. Naman kata lapekisan ini da ka Jingieit. Naman bangingen haga kandang kido Jesus Christ oba sayap halor jangan Diengphna kabari. Bangingen haga kandang kido Jesus Christ ukolang berat jomlay oba sayap halor jangan Diengphna kabari. Lalu dipel to si Paul si dorong kebesan kebenengkong kong ne naman kata dalam pengsan ini dengan Jingieit ngiton ke Yesus pada belai daud rai jongi o Jesus Christ. Bangsa ini dengan disayap kadu Jesus Christ Allah jom Diengphna kalpari kabangan abanong hagi kabenta kabalai Diengphna kabalai ketika Diengphna jom kajimap Diengphna jom kajimap Diengphna jom kajimap ya kabangan i hantu kamu boleh ya tuan khot kamu ni na Lukasi kalau nom hamko kaba R.Dkhar ya khot kamu lagi pukul tu Lukasi kamu boleh mana kaya tu ya kata kabenta kaya tu yang kabenta kamu Duwai ulan hakaliang jom kadiang hakaliang jom kamon ulah ong di kantin yang kamu ulagran ya Jesus Christ bang na Jesus Christ ya kata kajing mamat kajong kalau Lukas kamu antlan kau kamu punai pilih hantu kunjuk picem yang kau bentah. Kamu kumne hantu orang kumne, ketul kantin orang kumne. Magi sisa dekat bahok lo, magi sisa dekat bahok lo namanya yo diang yang kata kabadai naki ro yang kabagila le. Hari une syalale kabam dai uongte ko Jisu dukan mau yang onda nak boy hakahima jome u Jisu deu hao sisa hame hakane kasi menong lambat nga ha ki paradise kata ketika Diengphna jom kajimap ode wai benagaleng jom kambon kabala sayang lang batu Jisu Christ ode ong di kantin mangisi sa kabahok ro namangi ya diang ya kata kabadai naki ro ya kabagila le kamot wong mangisi sa kabagili hok pansayap halor jong Diengphna kalari naman mangi le ya gipop tungi nila le ikam runa tungi ikam hakkaje tungi gili hok pansya ya kata benta ode wai usnoto ya pop usnoto ya juna kabale ala jingin kajumo bau berdiang ya kata bong mangingi dari hok mansya ya benta
Reu Jisu penban upam dari hok ban sya ega benta ulah saya penban halor jaga dikna kalbari. Ulah saya halor jaga dikna kalbari. Ulah saya halor jaga dikna kalbari. Badai na daw bau Duwai wong ni kentin yo Jisu. Wong ko Jisu tukan mau yang ona milapoi hakahima jome. Teo Jisu long ho sisang ame hagareski mendong lembat nga haki paradise namabalai une weu dakat usmotu yang ador upen red ilade hakmat jong blai upen red ilade hakmat jong Jisu yang ilade usmotu egi bab kibale hagajin kadmo baru ong ni kentin ko Jisu tukan mau yang on damel poi hakahima jongi badai na daw apo ina benta banong na simpol si kinurumong na mga tao la peksangi na Jingieit ulu breu ubana na ngabon ubasoto ni ngabon udon ni Jingieit kamasken bau Jisu ulama pidi potmo badai na daw bolong na mga tao la peksangi na Jingieit ni don ka Jesu bad u Jisu Christ ukon jang oblay Une ubreu ubasaya para dikna kalori para sanat nalano usoto baudon ni pengsan na ublay udon ni pengsan na Jisu para ma ikipop kijogo para san na snam ng Jisu Christ pati na usoto ya kata jing ng Jisu Christ na mabulangit hanggang ng Jisu Christ ulangit hanggang ng Jisu Christ pagkatang snam ng Jisu kala sato para pengsan yo Umsano sobre ularano adalah periksaanyo lang mapigi paparo habang napengsan kamot pengsan kamot laray ini pala periksan laray ini bagilajok karigata lalangile kanuno lalangile desya ki kasari kibre banyak lekes hakaing bisa online bisa kalau bisa ulah periksan yo Duwai Lola kaya kisah la periksan ni Duwai kamu pula job mau Duwai laran. But kum juru hamewang naman katana la periksan ni dengan Jingieit gidon ke Yesus but ublay da utray jongi u Jisu Christ. Gidon ke Yesus balay gidon dia ke Jingman naman bagay senam ke Jisu Christ la periksan ni gipotungi gilang shoki beliau kilaran. Nano bagi nak kelak kamu, dia beriang yang Jisu Christ kamu nampenin. Balasan yang ini dekat senam kalau Jisu Christ. Berkatakan, habang ilangay, hanggang keteng Jisu, bang ilangay sa senam Jisu, lapiksan ya pi. Lama ikipop jom pi barok yo piale. Lasay dekat senam kalau Jisu Christ, ikipop jom pi barok yo piale. Berkata, kadang ikipiksan. Ya kacim jom iway payway. Hatong ismotonem yang apa lepi lapiksanem. Hato bila sotonem bila yonem yang ngajingim kabashisha kajompi. Hato bila sotonem lapiksanem yang ngajingim kajompi. Ne bila long kita griu, kita nak kacingam, kita nak pop, kita nak banda pop, kita nak shan, kita bang kita kita pop kajompi. Hato la periksan MNP daga Jingieit hakas nam kajong Jisu Christ ukon namron jablay la periksan yang kajing kajopi la periksan hato bilang yang kajing kawasisha amen kaya kita ko Jisu Christ ukon daga nam kajong Jisu long pada nam kajong Jisu Lasat ikipop jompi paro. Pada senam ke Jisu, lapen kia ikipang jompi paro. Pada senam ke Jisu, lapelat lapen kia. Kita kibanget hak keteng Jisu, kinyamat yang jibayun, kinyamat yang jibakia, hakamet hakamsi. Doai bagai kasi Good Friday, kasi tadi kawapa yang jingin ke jompi. Ya mafilangan desen, ya mafisol po iladi, mafisila siya pingsan, nagipab ki jopi,
ông trai cái cái bố cái bà nga ngày bữa chiu cái cái Pyrta bằng Duwai ông trai mà biết là san yang cái snam cái chỗ này bên san yang cái Giêsu ha cái si thôi đinh cái pha cái Pyrta chỗ này cái map cái pop chỗ này bên san cái snam cái chỗ này cái Giêsu Christ ulah syahya ha cái aja snam menchua halor chỗ cái tikna cái này udang long udrok men Pyrta bat si bom si ko udang long menchu lada Pyrta ya ka Jingieit ka scan ha ka Jingieit ka jompi amen la kita ka Jingieit ka scan ha ji ba kesan ya pi ya ki ai baro ko satan ula prem ya ka Jingieit ka jompi harum Jisu ba nga ngam sawan ya ka penrem ai kawan ya ka kesan na ka benta jompi amen habo Jisu perkesan kamu upalai war lagaw ka Jipang lagaw ka Jitong lagaw ka Dugo ka Pyrta baro habo Jisu ulang perkesan om dan malasik manum nemo ban penrem pi namar bakas nam ke Jisu ka tap ya jing pi nan pi harum jan haleluya amen Khubor satan kinomla Khubor ka tujok kinomla Khubor ki sun kinomla ngala tap ya pi bakas nam ke Jisu Christ Pinlong kinom job all kinom job hallelujah bang kau pada pihak kita hati kita pun demi doa itu ye bila di orang try hatu lapik sana yang mana dan pisau tu masih lapik sana pi orang Jisu kalau kita segi tu di kau pahai kita cuma bang apa dia kami mabi kita cuma Jisu saja ada senam cuma Jisu lapik sana yang mana kau cuma demi doa hari boleh sekarang kita pop kita pi mana sah program kita pi thai lot sepi yang lain usaha dan program Pyrta update yung children. Nang doon update yung kayo mandi yung setan. Nang sakut akayo mandi yung setan hagati yung majupi. Ang nagkagasi ko menta, o Jisu uwan benesad na benta jupi. Uwan benesad na benta jupi. Man benesan, higipap ki jupi baro hagati yung jupi. Kiba pinachot, kiba pinarem, kiba pinatlot, kiba pinasotat, kiba pinasosway hagati yung jupi. Kasnam kayo Jisu Christ. Kasnam kayo Jisu. Katiksan niya pi. Kan kesan ini demi doa. Haleluya, boleh buka jadi bangsa kagak boleh jangan jangan kagak boleh Jisu ni.